Onggo ng Radio Multistreaming San Francisco. May kaunti ka na batabay. Radio Bulando Vata, may kauti kanda vatamay. May San Francisco ki Burubura. Sema maing gay wasayani.
Berto na dangi ni de lai atoa i arto mai vewa kamaruta ki tuku ani dola talitunga na dua tali na nonde wasininga o na wata na kawi vinaka ni moni tendendai ni ka tini ka vitu ni singa ni vulo chulai venga na vano ni sama tiku me kina na kawi ni kua o kenda wakikamuni wakambula tuku ani surati kamuni talitunga menda vito mani tuku ani na nonde wasininga o na wata ngo tolu ki na vitu na kaloko tiku na nonda programa na gai rongo di tiko ia o ti tiku na vai na tini na miniti ka wakatelanga kena na ne rondo mai vetal no tiko ani ke Mrs. Titilia na tini o anda rongo di tiko ni o tina lima na tini na miniti. O nui taka ni o ni mbula vinaka tiko, nui taka talanga ni makari tiko ani na mbeo liva ni radio mbula ndo wata na kavi vinaka ni moni tendendai se venga na vano ni seama tiko me kena ke wakaisange matai tiko ni ngauna na nomu ni seama mai ke rauni uninge wasia tiko ani dona like, dona share, wakatelanga kena na nito YouTube channel, tiko talanga na YouTube channel, ke wakau ni subscribe kena ina vivu ke talitunga ina kena waka leledi tiko ani na vi tuku e so, na nito programa iso na vi tala noa ndo mai waka iduri tiko ani ina nonda watawatongo ina via kavi ni moni tiki na wakarumbuka endo mbiu talitunga ani kena nito YouTube channel o yana radio mbulando wata ina YouTube and rauni uninge rongo the kina na programa iso ndo mai rongo di tuko ani o ya ke bakau ni ndo so senga beka na ngona mo ni rongo the rendre mo ni na rongo the tiko na programa ya na vane awa ya na programa iso na ulutanga iso endo mai vital no taki tuku ani ser na non rendo ngale mai no bulangi ka ketondo mai vital no tiku ani ndonga imbiuti ngai ani na tiki tiku ngani vital no ya na programa ya ndonga imbiuti ani kena neto YouTube channel ya no matali tungana non da VCCV ka tungani dina ni kiro tuku na tiku ni kan VCCV indole tali tungani ne ro bakabinu binaka kena no munindo vito kondi tiku mai no munindo sema tiku mai na vesinga ke bakamo ni bolanga mai vena ni sama tiko mai kina na mbiu tiko na edhamu ni kena kata wakarutaki me maleta tiko na idhobi na ilabo nganga kero wakarutaki tiko na ilabo na $200 na ilabo ni merika roni na wako yani ke wakaondo na kalongata tiko mbeka mai viti se mai na atu kuka se mai na atu Solomoni se Tonga Samoa se venga na vono ni ndo sama tiko mai kina na wako tiko yani vekiumni o yake wakaisa na donu kiumni tiko na mandingi Siva tongona tolu e na rua sangavulu no miniti wakambula tiko yani vekimdo ke de sarana sema tiko mai na kavi ni koa vinaka unitaka ni tekabu vinaka tiko na madhango ndo tali na madhavo ni Vili New ndo tali na madhavo ni Ngaravitavi na nungu wakasama takatinga na nungu lako mai takataka ni koa ndo na wakanananu e lako tiko mai na nungu wakasama me tundo ndonu tinga na wakasama nga me tundo ndonu positive, keep that positive thinking going and na rauni na vivu ke sarva kalevu se mani wakadava na mbimbi ni dola se mani wakadava tu na nraki tani mula ia ke waka me tiko vinaka tingano na da waka sama dei tiko positive tiko sengana lenga and tosa vinaka na vika kede waka mbula tikani vikimdo kede sarna turanga na marama na itao ndo sema tiko mai na kavi ni kua wakatalanga kina ve mika tuitonga mbula vinaka mika vinaka na sema tiko mai wainimbuka na kavi ni kua wakatalanga kina vikimdo na sema tiko ngori mai na rua Grantham Road mai Rewanga bula vinaka mere buki na vanua wakatalanga kina ve Kimdo na sema tiko mai Santa Rosa, bula vinaka na wanga Egi Joy, vinaka na sema tiko mai Maramatau, wakatalanga kina ve Lucy ser, bula vinaka Lucy, wakanduni vinaka tiko yani vi Kimdo, sengatala ningule dhafti kina mai San Rafael o Mike Louis Viti, bula vinaka Mike, wakanduni vinaka tiko yani vi Kimrao, wakatalanga kina vi Kimdo na Sema tiko ngori mai na city level San Francisco bula vinaka na itai no ke wanga vo wakanuni vinaka tiko yani vikimni wakatala kina ve cheke penisoni vinaka wakalevu na sema tiko mai Maramatau irena tema vinaka na sema tiko mai na ekavini moni tende ndai onu taka ni teko vinaka tiko na nomuni madhaongo bula vinaka Kevin Valu vinaka wakalevu na sema tiko mai se venga na vono ni sema tiko mai kina na ekavini moni tende ndai onu taka ni mbula vinaka tiko ni mbula vinaka na turanga na marama na ita. Sumu walenga endau do kai
sagrana matani di wasa wasa. Pelo penindili anga kunai rendre. Sarauta mena istunga kemuni naita. Sarauta mena lili tunga. Piwa au tai levu. Kogu yabu tangu teki teki. Mekini kulo mualenga. Sweet naita. Olega matala mumbula. Eno wisely baratia mendina. Ratia ume bakakina. Amamaukina. Kewake keli kulang mandelana. Kewake sagrana matani di wasa wasa. Pelo penindili anga kunai rendre. Sarauta mena istunga kemuni naita. Sarauta mena lili tunga. Kewake keli kulang mandelana. Kewake sagrana matani di wasa wasa. Pelo penindili anga kunai rendre. Sarauta mena istunga kemuni naita. Sarauta mena lili tunga. Amerika Amerika nga. Tanda tanda waga ni rakida. Sarauti mata saunga. Ni kenandaunga. Ratapane maramanay kamrawa. Iba kalalevi atay koya. Kainan di meka bitani taka. Wisely loving ball. Kewake keli kulang mandelana. Kewake sagrana matani di wasa wasa. Pelo penindili anga kunai rendre. Sarauta mena istunga kemuni naita. Sarauta mena lili tunga. Sarauta mena istunga kemuni naita. Sarauta mena lili tunga. Sarauta mena istunga kemuni naita. Sarauta mena.
Masarama da me huli ke nando na life insurance policy mai ve Lincoln Heritage. Sinanga ya sa nakakil ni tuta na katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kina maga tunga ya sala ko mana check. E senga tali ni bera, senga saranga ni bera palilai. In time saranga mai. So tantali warga tele tunda warga. Ko tongo. O saya lo wa bengo pa binaktak. Nakambani binakang ko na heritage link. Ni no binaka saranga senga tali to na kaya wakatar tutu na kena. Baka na kena pepo wog dito ta. Kami so mi nakila kena timber na vaka. Sen tu bikin dari labu lewaya. Minta samu kina kisi, lalu ni marong kina ngona mojuri paling bul. Kaki dah kabel pada waktu na insuang. Paya serangan abu. The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga. So mana claim mana lo mana rosang bulu kabanewa. Kaya saruan namba ke otin na polisi gaya na lenga. Iko na beba se orai. Dawi mati se sianga. Raw sarana baka leo fo mana telefoni. Text mai kina was seva walu bandu wa tolu walu lima. Ena kena itu kumatanilai. Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Para
toka nei tavi seroea mai ve Lia Osman mai ve wakamaru taki tukani ve kanta e na kavi ni lutna kavi ni moni tindendai na ka tini ka vitu ni singa ni vula July to tolo tungana tosa ni ngauna au ni taka ni tosa vina ka tiko na kena mai tiko vu tiko ndo tali na madhavo ni ngaravitavi madhavo ni vili niu e wakanui ni vina ka tiko yani ke rondo wakanui nui ni lutua ni tavi dhavangai ngaravitu na ve sere so e wakatangi take yani ka wakatelanga kina na ve ulutanga so ke rondo mai ve wase taka tiko yani ndo mai dora ki tiko yani na nondi wasining o Novata e na ve kavini moni ti kena wakarambuka ka wakatelanga kina na ve ulutanga o irna wulangi ka rondo mai wake tavi tiko e na ve talanoa e na ve kavi so e kavini koa e na sivi na vai na tini na miniti ke tona ve tomani tiko kina ke rato mai na Regional Pacific Islander Task Force ninge nana ma ki tiko mai kina ia ni oti na lima e na tini na miniti ne ro ve talanoa tiko ke Mrs. Titilia na tini dona gasini buli marama gasini buli wakadhengu mai na nonda vanua arto sama yamba ki tini ka vitu na nonda to mai tiko boli ongoa waka matapu vale ka sa raunio ni taka kia na veka e sa lakuduruma mai ke na nonda tombula waka matapu vale ka wakatelanga kina na mbuturara ni nona venga ravi mai viti koia endo totoka to kina na ve talanoa na ve ulutanga so ke rondo mai ve wasitu e ni kina na ve kavini moni te o suratika mani maninge nana ma ki tiko mai kina na ve savida tingo na madhao na niro mai ve talanoa tiko ke Mrs. Naitini ve kiom nio ni dhalata na niro ve talanoa na vida na madhao sawati ninge isikowayani na neito YouTube channel na Radio Mbulando Bata YouTube ninge isikowayani ninge rungoda na ve talanoa so ke ro mai na ulutanga so ke ro mai ve talanoa tiko ni kina ka suratika mani nana ma ki tiko mai o tina lima e na tini na miniti e na nonda ngona wakarotake ka kero na mai ve talanoa tali tiko ni kina e na kavini koa tiko ngā e na venga ravi au ke lani levu ve kianda ndo ngole mai Amerika da mai venga ravi tu ba caregiving na dhaka e roni ukani ndo mai tau awa kia kina na ngole mai Amerika o ia na caregiving ia dona ka enda mai wakandina dina takatalingata sa mai reda tiko wakalevu na nonda mai venga ravi tiko e na wano levu ngo Amerika na levu ni mate na ve matangali mate e so na ve matangali mbadha e so da sangai mai reidhan da sangai mai rongodhan da mai wakandina dina takanda mai venga ravi tali tunga kina ia au ke lani levu ve kianda enda sa mai ngarava endua se rua se manitolu sara na oira nei tambangase ka tiko vera na mate ni ngui levai mate mbeka ni wakasama roni tukuna talinga Alzheimer's wat kena dementia mada sawati wakaronga da tiko na tukutuku na onole bongo Amerika wakambimbi tiko i California ki rondo tukuni tuka ni California wakame sandu tunga na matanitu wakata ki koia ia na wakandindikera waka yadhora na sonabuni wai na UCSF ngona Kornibuli ni ronika ni beba karotaki ver na buni wai kornibuli ni buni wai o rotalanga na do bakandindike wakaitabi kina wakalebu en kornibuli ngona UCSF karwakandina dina taxes arwakandi takani ono rototiko na ngono ngwe rototiko ni ono na milioni na leoni vanu Amerika e tuwi rotiko na dementia sena Alzheimer's so ya nambaki ngo ono na milioni tamani wili levu ya dina ni dando ve walitaka ve kianda na me venga ravitu vera ka tuvira tuna mate ngona mate ni ngui leather ni o kianda talinga e bakamenda sa me ngui leather tu ia ua wase tukani na vida na madhao sawati ni awakarita ke dua talinga na kenandau e na tambanongo ni wakarita ka koea ke waka indua ke waka moangarawa indua e tobi koea na Alzheimer's and dementia dua na nomu leoni matabu vale se ke waka moa lingarawa na nomu itabi wakadakadaka e lurai ni na e rao ni kona senga ni wakila e na ngono ia se na ngono e watikina na nomu dakadaka ia wakandei takitiko ni rao ni toro tiko i tolu na mbaki o te tolu na mbaki sana ngei rao ni o ko wakila na revu ni na mua venga ravi bua indua ka tobi koe na Alzheimer's e na dementia koe a bimbikina ke tondo vital no taka wakalevu na vikenda na mai venga ravi tu e na tambana ni venga ravi o governo i tambangase bimbi menda na dhiangum koni dakadaka vitu na singa
Ke waka roni ko thaka waka aua ngā, so be it. Tina ka rona aua, se roni ko thaka tolna singa, se wana singa nandona madhawa, me tiko ngana ngona mo dhiangu kina, take a break, mai na baleta na nomunga rawa tiko indua, e tubi koe tiko na Alzheimer's and dementia, kenda na sa venga ravi o tiwe ira ka tuvira na dementia sena Alzheimer's and the sakila ni senga ni ka raurawa. Au sando tukuna tuna ngono sendo venga ravi tuki na vaya, au sando tukuna tunga senga, au senga ni venga ravi indua ka tuvi koe na Alzheimer's and dementia, yeah. So na ngona, you really have no choice, ke baka enda sa ngandreban tina na dhaka sa lako mai na dhaka sa tukuni nindua tuvi koe tiko na Alzheimer's and dementia sanda na ngole ni the living ravi, yeah. Senga ni ka raurawa. Koia e wakandina dina taki ni na o te runi toru te koe tolu na yambaki o na ngeli wakila na rewu ni nomu vengaravi veira na tuwe ira na dementia sena Alzheimer's. So na kai roni da dhakape na ngonongo roni kaya regardless o vengaravi mua indua e tuwe koe tiko na matengo na Alzheimer's and dementia. Na oso samantanga ni wakasama and lakaduruma na visinga, and wakila na visinga, na leile ni moa na vekawa ngo e rauni na wakaburea mai na nonda ngui leather. Leile na moa leile na dhengu, ka senga ninda kana na ngona ndondonu menda kana kina, se senga mandanga ninda kania na kakana ka ndondonu menda kania tiko se na balanced diet, and liutu na ndo soso, drendia menda kania na tolu na menda kana waka tolu e ndona singa, ka me tiko to dhoko na kakana and ndondonu menda na kania, se na the kilana 3 food groups, and ngona to dhoko ni kana, and drendre, yeah, kongo nea, e tiko sona ka vao ya roninda na wakawina kataka, menda na sanga, menda na waluta tiko kina, se menda sasamba tiko kina na kena rawa ni tobi kenda na mationgo na Alzheimer's and dementia. Yeah, ertobakan dina taka tiko na vuni wai, ka ertobakan dikiawa tiko na mationgo and UCSF ni sar kunendo na waini mate sena roni ukambia kan duan tiko duan wakandindike na matangali wakandindike se mona la koe animo lo rai wakabuni wai, se mona lakin dikebi wakabuni wai, ka rawa ni na kilai, sena rawa ni na tobi kona dementia, sena Alzheimer's, sena lawa ni vida na mbaki mai ongo, baleta ni ngono koe senga ni, andona ngono balabu, roni kai, andona ngono balabu, senga tu kina ni nda kila, ni oi ko rawa ni na tobi kona Alzheimer's, sena dementia, se senga. Ia, go erto, wakaritaka tiko mai, ni sa kunei tiko indua na, kala wakana teste, se mona na diagnosis, ke wakaisan, lo reiwi ko ni rawa ni na tuwi ko na dementia sena Alzheimer's e tiko sona ka erto nangai wase tali tiko mai ngo sengai kuninga serangai wakandiki awa tiko nga e nangonongo ia nandona ngona sa roni nangai wakandi takikina me wakanga na nondalakani menda sa laki dike bimbeka kamanda wakana mammograms sena pap smear na matangali lo reiwa ya menda lindikebi me roni na kilikino iko na roni tuwi kongo se sa waka na rawa ni na tubi ko na loma ni vida na mbaki mai ongo. E batiko ya na vika arto sa waka dike batiko na vuni wai ongo na UCSF. Tukutuku rongo binaka baleta ni dake la kia tewe kianda na sami vinga ravi tubi ira ka sa tubi ritiko na mati ongo na dementia sena Alzheimer's e senga ni karau rawa vi ira na vinga ravi vi kianda da lako ani dali vinga ravi ira wakata lang kina vi ira saramandanga na nondra leo ni matabu wale. Songa na ka me da rau ni na wakabura waka sama tu, wakambimbi, and burubura lewu kanda sama itu kinongo, kanda sama venga ravitu. Don iwase lewu ni KBT, ai tauke ingole mai Amerika, and mai wakaidhartu na dhakakongo, na venga raviti ko vera na tambangase. Bimbi kina menda na dauke latu na veka so e adu mai, wakabuni wai, o irna wakandindike, na keina bunua kanda sa tosa tiko kina na ngonongo. Sa watonga itini ka ono na miniti me vana kaloko, and radio mbulandu wata na serika taravango, au na via wakambula tiko ni kina vekimdo na turanga na maramanita, mai na Gading Road. Ndo mbula binaka na head girl, o
Warawanga wo ka wakatala kena ve Lucy bula vinaka Lucy bula vinaka Sevo wakanuni vinaka tukani ve kimanrau wakatala kena ve kimanrau na Fongs nui taka ni tekabu vinaka tukana madhango kimanrau na ve sikula drambula vinaka bula vinaka nau likui valu e kari vinaka wakalevu na sema tikumai na kavi ni kua bula vinaka si stava se madha se tareki vinaka wakalevu na isa raki susu tikongo mai nonda wakanuni vinaka tukani ve kimandou wakambula tali tungai ani ve waisa lea wanga levu isa ndombula vinaka sa ndo tiko mbeka mai ve nui taka ni ndombula vinaka tiko bula vinaka nau pasipa nene levu vinaka na sema tiko mai na kavi ni kua Wani and Jen Malu, thank you for tuning in. Bula vinaka Jolie Suma, wakanuni vinaka tukani vikimdo. Luis Koro tui the kau, vinaka wakalevu na sema tiko mai Australia. Na singa levu ni kua, bula vinaka Neila Chileta na Wangaliva, wakanuni vinaka tukani, bula vinaka Yanu, Chosate Kisavo, vinaka na sema tiko mai, wakanuni vinaka na venga ravi adu tiko mai Sanangori, bula vinaka Sister Elizabeth Eve Taito Sikivo, nibula vinaka, wakatala kina ve mare da lalanga vesi vinaka wakalevu na sema tiko mai Australia Amy Sauleda ni bula vinaka Amy wakanuni vinaka talitungani vikimdo Sanga talani ngule da vitikin na Wulangi, Saula, and Bayview Heights mai nambua wakanuni vinaka tukani vikimdo Israel Tawakia ni bula vinaka bula vinaka turanga na Itali vai Leoni vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavi ni kua Sanga talani ngule da vitikin na Mere Wuki na Vanua ni bula vinaka na Ruandua Grantham Road mai Raiwanga wakanuni vinaka tukani vikimdo Sanga talani ngule da vitikin na Chemesa Kufefe ni bula vinaka Chemesa bula vinaka Bola Koroitamana nimbula dombula vinaka mai vitia wakanuni vinaka tukani vikimdo and singa levu ni kua pengana vanoa ni vili ni utiko kina wakanuni vinaka ninda na venga ravitiko and matan rende
Say Kemuni, say Kemuni, say Kemuni, looking down on my knee. Say Kemuni, say Kemuni, say Kemuni, looking down on my knee. Do rock him under my tauro na lingangu mendaru sana bau usani ala ala kerea endai mekoni ala nga eke say Kemuni, say Kemuni, say Kemuni, looking down on my knee. Say Kemuni, say Kemuni, say Kemuni, looking down on my knee. On the morning condena, nandondomo maroroya, na vekila itawa mundo, na marauni alongu, isa na watingu, mekwani alanga eke. Say Kemuni, say Kemuni, looking down on my knee. Say Kemuni, say Kemuni, say Kemuni, looking down on my knee. Say Kemuni, looking down on my knee. Say Kemuni, looking down on my Endona mate kunitu wale wabeke anda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana wayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli wake na kenaroni betobi sena tobi kuna matini ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikwentiko. Na wakani sanga soti ni kene wakatakele kila se symptoms wakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono wakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vituwa 51 sesi kobana nono to website www.sfhepbfree.org. Yavalata dionangai velata e radio bulan dua vata. Veitalono te kina na vika membaleta na nondon bula
mai we ira na Canada mai na tambana ni bola so. Nasi na puni wai. Promoda na bana kaloka na vea kabini tu city and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni life insurance kanga niti kanda na kaiwiti Amerika. Wakai lavo e na wakaropuka. Radio Bulan do Vata San Francisco. Me kauti kanda vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya baka longa binaka may sana kandua, sana tiko binaka talingana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. E na rao ka langa ni tosta na kemisau, me baka na ivakatangan da ni nomutungu. Prangoda na imbalan-balan ni Vaka sa Mango ke na bunga tala na nonda programo waro taki. E na ono na kaloka na via kami ni waro muka vi kemado ya Amerika. Doon na kaloka na singile ni waro ay vi kemado may viti. Wakai lavo e na waro muka. Prangodi kina na nonroy waka sala na kenadaw e na vi ka wakai lavo. Radio Bulan do Vata San Francisco. Me kauti kanda vatamai. Villa tuna edelai ovala Viva kalolom tuna bei senika Rinroka roka karula elake usera Anda diva la matama sakem with love mataka ando momemele ela kilorono ya vakamosia na tongo nando mo ni wakataki anda ndiwa la mataka isakamba saleya andi Anda diva ni raila Kava ka isa Vai ka vorona todo Ena vesi Vai ka vorona todo Ena vesi Totoka nei tawi se roe amai virato nei lawalawa na mbula tale sa handende sa mbalawa na ngauna ndangai mai rongo da tiko kina na ndaman rito mbalalo ali tuni wakana nanu nda tumbu dhaki mai nda rongo da mai na non rito sere kanda se rongo da tinga kanda na rongo da tinga yanda waka vina vina ka tiko en kena sami vivi sau tiko na non da buruburu ni wakatangi iliu nda rongo da mai na sere na ngone rindo langa sere kina o tiasangi katoni tu en na records lelevu tia sangela ko mai na cassette tape sangela ko mai na CD na USB na ngonongo na langasere sa ronin da rongo nga na biusando upload se download ya ni kina vi app seratu na nonda mona liba dona vitala no vina karua mi vakaidora tiko tupe ke na
Dorbo se na turanga ka didi wakatiko na Seesaw Production. Winga rabi talitunga na TV, na FBC TV. Turanga nei tā sire roa mai vital no tikani na madao saoti liusara na beba karara mataki ro mai waka edora tiko waka bimbina no na waka madala taka tiko turanga nei tā na lako tiko ni wakatangi na ngonongo ke na ngoni sala se na bekai ro ni ta waka edora menda bukeira ke na ndolanga sere mai viti ka me rao talinga bale tangoa ni ndona ka na talendi ke tonto vital no taka ndona ka na talendi e tume viti yango e sa rao tu kina na roninda ka ni kenra manrai na mbata na idurdur ni buli na veka kede sa rao ni rao tiko mai na nonra pakanga taka tiko na nonra talendi e na nonra langa sere ia o kenda roninda na vitoko ni tiko e na nonra langa sere se na nonra talendi nonra wase tiko vikenda na nonra talendi mai na nonda wakaidori sona ka waka madala taka tiko turanga nei tā, ndu virangon na YouTube, na levunga ni nonda wakarongoda na sere, levu ni nonda wase tiko e ani, e rao ni na e sana lako tiko kina na ilavo, kiwe ira na ndaulanga sere, o ira na ndau ni wudu, ira na ndau wola sere, ndaulanga sere, koe ana vida na ngoni sale rao ni na vivu ki tiko kina, vi ira nda vitoko ni tiko kina, baleta ni sa ambau dua tani saratonga na i wakatangi ndengende ni wakatangi, langa sere kandarongo da tumai viti. Yanga son kairo rinda na wakaidor tu menda vitoko ni tukina vira baleta ni o kenda da kilatu. Dando tali taka na rongo i wakatangi, na langa sere, nanda nisi na veka keda vai dando tali taka tu. Koero rinda na wakapatu sona kamera rinda vitoko ni tukina vira me rao tali tunga nira limbula tukino ira nira sa wakanga taka tiko wakabinaka na soli se na talendi e rasa wakalunga tataki tukina. Vikumni ni ada lata na vital noia usuri tikumni mo ningai sikawayani na nito YouTube channel Radio Bulando vata YouTube channel sa tiko talanga kina na nonro wa vitala no tiko o tupe bota ke turanga ni tamai na Seesaw Production tiko talanga yani na nito YouTube channel ningai sikawayani ni reida na be programa so en beauty ko ni kina sa sivitonga na vai na 5 na miniti haka vitiko ni moni tina ikatinika vitu ni singa ni vulu July honu itaka ni uni bulu benaka tiko bu benaka tiko ndo tale na madao ni vengarabi madao ni vili new wakanu ni benaka tiko yani ka suritikam ni na ndona ngona leka ngo kitona vital no tiko kina kerto na vengarabi tiko mai na Regional Pacific Islander Task Force and otina 5 na tini na miniti kirona vital no tiko ni kina ke Mrs. Titilia na tini ninge na ma kitiko mai kina yana ngona mandanga ngona bia bakambula tiko kina ve na dua ni bula benaka na dua wakanu ni benaka tiko yani we kimdrau kim bubu jo mai pedaluma wakatanga kina ve serima ratu ni bula benaka nei ta wakanu ni benaka tiko yani ve kimdo na na valni wala ni hat mai vali levu benaka na sema tiko mai and kavini kua wa bote ni batasa tiko na raki mai nonda wakanu ni benaka tiko yani dona tadingo ngai lisunga mai na singa wakaruai tuko no koe tadingo o wala ko ngona batangango ne mbaki sawati yango ngai lako talengo san dua tani sarangana wakatagi dengende ni batai wakile tu mai nonda ironi ta wakambau tambaleta na bibi sonin rakin ta sawa kilatu ngonongo global warming climate change na vekavaya it's real, it's happening. Ke wakanda kai tiko ni lausataki, ia o sianga ni kila na burubura da wenda tiko kina. Wakanu ni venaka tiko anu wikim do mai na walni wala na hat mai viti, wakatanga kina ve mero ni rokondraki, ni bula venaka seri maratu. Henrietta Atalifo, venaka wakalevu, bula venaka Michael Timote, Meriani Dhamila Kemba, o Ginal K. Sangita. Vinaka wakalevu na sema tiko mai vikimdo na wakalisi na hat. Tuivanga if vinaka wakalevu na sema tiko mai dina todhoko. Ya kirona gebe talno tiko kino yake Mrs. Naitini. Ndona tikina vinaka ni kutadhaka mengori. Bula vinaka Luis Koro tuidhakau. Vinaka wakalevu na sema tiko mai
mai Sydney, Australia, ni bula vinaka bula re waisia Bushanti. Vinaka wakalevu na sema tiko mai sabu e na kavi ni kua wakatanga kina vi Chemesa Kufefe ni bula vinaka sistava se matha se tereki. Wakanuni vinaka tiko ani vi kimdo vinaka na vina numi tiko mai sanga talanga ni ngule tafitike na waisa leo wangalevu. Do bula vinaka Mr. Wangalevu. Wakambula tali tungani vi Disa Itoro vinaka na sema tiko mai San Rafael. Wakanuni vinaka ni totoka tunan raki mai dhaki ngori wakatala kina vitina itima Roko Rasei. Nimbolo vinaka wakanuni vinaka talitunga ve Roko Rasei etonia tai bunga le ni wasoti au tai levu ndombolo vinaka na marama na turanga na ita. Ali no
buna no mundau ngalubia senga nyukila sembale dina libede e buna no musanga lubia Ongo na programa Warotaki man Original Pacific Islander Task Force and a radio mulundong at San Francisco na kauti kenta patamai. Nimbula ni matawina ka mai se venga na vanua ni sama tiko mai kina na kavi ni moni tende dai ne katini ka vitu ni singa ni wala chalai na ngona bakarota kiongo me bakai vi toko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force. Ni songo ka do venga rabitiko ngoma tu saratiko na kena sangai menda mai vaka longa vina kataki tiko na ito ke sang walanga ni kenda na kai vitingo iratalanga mai na vi matani tu mai na wasa Pasifika kanda sangwa
le mai me tamai waka tiko na vanua livungo Amerika. Ro tingana I tukutuku to ngandrava tiko na task force ndo tingana o sosa waka dhaka senga ni rito mani rao me kina me nda mai vital noa se me kito mai vital noa na kavini kua ia ruangana I tukutuku ngandrava tiko me nda mai waka na numi tiko nga kena na nda usema tiko mai kena radio mbula ndo vata mataini tukutuku ya memba leta tiko nga na matingo na hepatitis B levo sar na vanua e sa erto kilani sa tuba karau me ngoleani laki ndikevi senga ni dona ngona balabu na nomuna laki baka ndikevi sena kena laki tori nandra memba leta tiko na matingo na hepatitis B e lima walengana miniti ya mo ngoleani le tori nomundra lima walengana miniti senga ni so min dona ka na beba no so o ni kilani rauni o ni ndo le lore kina wakabuni wai ke tondo wakarita katiko yani and radio mbulando bata ni lebu sar na vanua tu e rauni ndala ke lore kina wakabuni wai ka senga ni nganderbi kina na health insurance senga talanga ni ndo tarongi kina nda wakapepa si senga e keba kamdanga e rataronga mai e senga ni kena imbalimbalea ni sandana dhambekarunika e sandana ripote taki se dhava me baya senga e keba kairto na taronga mai ambale tolenga mena rauni tau dhoko tiko na kena marui tiko na kenda bola tukutuku na ngoleani mendele lurai wakabuni wai na vi tambane so sen vi balni wai so sen walni mbulai ya na kaibi na kakina na banua libungo Amerika wakabimbi tiko California ni rauni kona laki lurai wakabuni wai senga tiko ni ngandrevi na nomu na health insurance sen nomu wakapepe tiko mbeka si senga rauni o lako animal laki ndikevi na dona matin ka sa kunei ni sa totolo saratiko na kena tete wakambimbi tiko be kenda tome na wasa Pasifika na kai wakandomo mbula kina ni senga ni na kilai se senga ni ona kilatu mandanga iko wakate kiko ni sa tobi kutiko na matingo na hepatitis B goni sala wale ngai roni na kilai kina o yake wakai na laki turna mundra me laki ndikevi na mundra me baleta na matingo na hepatitis B ya ke waka sa tiko biko na hepatitis B ngai senga ni o laki lore wakabuni wai e sana rauni na laki wakabuna sara na cancer ni ngatha sena liver cancer ya ke wakai senga ni lurai wakabuni wai mena solibi kuna boni kao mona ngunuba ni sembera ninge laki adhawayani ndo na iwakatangi ndingende kasa mbera na kena laki garabi mberna nomu laki garabi wakabuni waye yana kai bimbi kena menda ngoleani nda laki dikebi membaleta na matengo na hepatitis B ndo tali wakabimbi tiko beira na se tiko na nanrambaki nimbula me raunira wakalubeni irna marama raunira se wakalubeni koe bimbi kina baleta ni ke wakai ko etubi ko tika na hepatitis B senga ni dona ngoni sala rauni ko na kila kina na senga mendangani o wakila no symptoms senga ni dona kena wakatakila kila ge o wakalubeni ke wakai senga ni dikebi rawa na mateo ya se mea kunei e nanga kena ngona totolo e na rao ni na e sana laki tauba na ngone na sudhu mai na ngone sana sudhu watakai mai kena hepatitis B ka rao ni na wakarere wakisara ke wakame sudhu i dona ngone taubi kua na hepatitis B senga ni se lau kune se lau raito ndonu doia kena na nomu na waka dina taki ni ke wakai senga ni on lore wakabuni wai se on dikevi e rao sarangani kona laki tauvi cancer sena liver cancer cancer ni o kilando tukunitu cancer ni ngatha na liver cancer mandangada do batungo nungu wakasama o mbaleta ni ke wakaindu e wakatavako tiko do e wakatavako mbeka se lewu era tiko be maliwai rado kana tabako se ndo ngunu ndo ngunu o ana rau na kena laki tovi kwa na liver cancer ya o tia dange rongo de so era mati ser tovi cancer cancer ni dava cancer ni ngada yo senga ni ndo wakatabako senga ni ndo ngunu se metiko maliwaira na ndo wakatabako yangeli tovi kwa na cancer e rawa ni baleta ngona ngani tiko wana ni atovi ko tiko mana hepatitis B senga ni kunei senga ni le rewa ka buni wai na kena ngono totolo kasala ki wuna sara me laki tobi ko na liver cancer songa na ka ya me rani ndana wakana numitunga ni kena au kelani onda wasosto wakadaka dona ka livu ngose na ka dendre mendala ko ni ndalilu re wakabuni wai ya
ko ngā do tukuna vini tai vale. Kila, e so e ratu e na sana vanua, rendre tuna non rela ki lura e wakavuni wai, o i ramai viti, rendre na non rela ki lura e wakavuni wai, ka wakamandanga e rele lura e wakavuni wai. E sona ngona e sa lava ki mai na kila mena li saumi, na vi kai so, me ona laki wakaidhuri viko, e na lomulura e wakavuni wai, nei lavo li levu, e lava ki mai ka seanga tu, se seanga na insurance ia, seanga talemandanga ni tu na misini se na ngada so ka rao ni vi ngada ni lo reba kapuni wai me baka enda sa mi reda tu ena vono levungo Amerika. So let's take advantage of this opportunity ni nda tiko ana kina vono na vono levungo Amerika seanga kina nei olumbale ko ngai you just need to make the time nangau nga mo lako ani mo laki lo rei kina vakavuni wai ko ya 5 wale ngana miniti na balavuni ngau na me laki tori kina na namondra laki ndikevi tiko viko na hepatitis B se seanga rauni na vesa o takana nondambula ke vakai tiko e sona mate kanda seanga ni sendikevi na kena ngau na totolo e rauni na vakavu lenga sara ko ya na karuanga ni tukutuku e rato kere tiko mai na Regional Pacific Islander Task Force me mai vakana numiti kina gove kenda na tiko en Alameda County wakatalanga kina na Santa Clara County. Songo lotu, bikim don songo lotu ni tau case na kaiviti, lotu wakaviti, kandau tiko en County Ruongo, Santa Clara ke Alameda County, don kere bisureti wakamamasu, erto wakaidora tiko ani, the Regional Pacific Islander Task Force, o yabir ni tambangoni, don abitala noa sanga itiko mena tekebu, en don songo go me rawa ni ravuna buke tiko kina na nonde tambangone. Tambangone tiko mai na wasa Pasifika kanda sa mai ka sarangole mai sora sange mai tumbudaki tiko na vono livongo Amerika. E livu sara na lenga e sa mai kunei tiko ni ralakuduruma. Livu na rendre ralakuduruma goindo na ngoni sala ka na numa na Pacific Islander Task Force. E dhaka wate tiko ke na State of California me rauni na buke kenda na ngole mai kenda na kautamate son da sa ngole mai da sa bimbi mai na nonda vanua da sa ngole mai Amerika kanda sa mai waka tiko ena vono livongo waka bimbi tiko California go ndona tambana e vengarabi tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force menda sanga tiko menda buke ena vitambana kede sara de non tambula koya non retu visureti tiko mai retu kadi tiko mai wakamamasu na Regional Pacific Islander Task Force we kimdo ke desara na liulini loto e na tambana wakaviti se na loto wakaviti Assemblies of God na loto isale na All Nations CMF wakatelanga kina na loto kavitu ke wakaer tau tiko na tambangone e na nomundu i songo kere wakambimbi ke rani ando we tartara mai ke na radio mbulando wata me rawa ni nangai soli tiko ani se me nangai se matikim do ke na Regional Pacific Islander Task Force e na ke na sangai tiko me wakaiduri se me teko wuta ke na vitala nongo e na bukundra na ngone me rani na mai dua na wanua me rani na mai rongo tiko kena se da mai verongo tiko keir na ngone balata ni nda kelatu lewu na ngauna nda se ngoni boli mikina lewu na ngauna e tuna kai nda laku duruma nda senga ni nda ubia laku ani senga sona ngona nda senga ni ndondo se nda senga mandanga ni nda vina kata me nda mikilao na ke tana ve kai nda laku duruma tiko for so many reasons yo Ngo kongone asanga tiko kina na task force ke na sarto sa sema tiko mai ni songo lotu ni Samoa go na Assemblies of God na lotu isale verto mena tambana na Samoa ka same sangai tiko ngo me tiko butaki en don na vanua na songo me roni na wakarara taka na rongo le mena ngone ramai vital no rawa sena vikara la kuduruma tiko me rawa ni tona wakalatila tiko kina se sona karu ni tona dakava me rawa ni ra tango maki tiko kina na ngone mai na nonra li rawa itu e na vika so kanda sakila e tu e na burubura li vango nonra la kora li vi muri e na kania na waini mate se na kani vi wakamatini taki na kia na vi matangali e tungo e na vanua livongo wakatala kina na vira na lako wakilala na gangs na ndakai ni sa tubo wakararo taki tu na kena woli na ndakai na vi kawao ya e rauni na vi wuki sarakina wakalevo ko ya wakamamasu tiko na Regional Pacific Islander Task Force wikim do na songo lotu ni kaiviti se na itoke lotu wakaviti kandau tiko e na
na county na Alameda County, wakatalanga kina na Santa Clara County ke rauni do vitartar mai kina radio Bulandua Vata ni volvolanga mai ona vuninta kua se vi Pedelina Novo se vi Tali Matakimbau ka rauni ke tona nge se matikemuni kina Pacific Islander Task Force ke tona isongosongo karto sa mai loko vata tikongo na kina sangaitunga merangaravi se merabukei na nonde tambangone na vi kautamata kantangole mai e na vi matunitu e so mai na wasa Pasifika. E ana i tukutuku e rua ka ki rei tiko mai na Regional Pacific Islander Task Force menta mai wakananumi tiko ni kina. And I kawini moni tiendendai and radio Bulandua Vata ni sa sivetongana va and a rusanga vulu kawala no miniti. Ongo na programa Warotaki mai na Regional Pacific Islander Task Force and a radio Bulandua Vata San Francisco na kauti kenta patamai. Mai tamani tiko na nanda wakarongo sere ne kawiwanaka ni kua ka unitaka ni lutu e tiko ni tawidhawangai ngaravi tiko se venga na wanoa ni seama tiko mai kina ni mbula ni mata vinaka mai wakanuni vinaka ni mbula vinaka tiko na numa tiko ngā na venga ona kethe o ni mbita mai na edhamuni o ni wala mai se vena wanoa ni seama tiko mai kina biu tiko na edhamuni kina kato wakarutaki me mbaleta nei lavo lavanganga ke ro wakarutaka tiko ngo me nangai nomuni nangai madhala tiko na ngona e oti ni singa ni wulongo na wula chulai na madala tikino dhe sano na tiko na kalongata na wula sawa tia kalongata tiko kino ma redha lalanga vesi mai Sydney, Australia na vesi sivi talanga ki roa wakaidora tiko go indole tiko ngani no munindo beto koani no munindo seama tiko mai ke na radio Bulandua Vata bula vinaka Louis Dexter vinaka wakalevu na seama tiko mai Sydney, Australia wakatalanga kina wekimdo ke dhe sara mai na Zion Shopping Center do bula vinaka mai Tawua Solomon Turanga mai muri wakanuni vinaka tukani vikim do and I kawini kua wakatalanga kina vi ana vusamu ni mbula vinaka ana vinaka na seama tiko mai do mbula vinaka talanga mai Marylands mai Australia wakanuni vinaka tukani vikim do mai San Rafael do mbula vinaka na seama tiko mai San Rafael mai Petaluma ni mbula vinaka Santa Rosa Sacramento unitaka ni mbula vinaka tiko ka wakatalanga kina vikim ni ke sarna seama tiko mai au kilani sa leolevu venga ravitiko na city level San Francisco ni mbula vinaka.
Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi retiku na matembo na hepatitis B. Ongoli wadaike na kenaroni betobi sena tobi kuna matini ngadangada se liver cancer. Endende mendo kila kesa tebi kwentiko. Mebakani sengo sotini kene bakatakele kila se symptoms bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter termai kena telefoni 52 ono vituva 51 sesi kobana nono to website www.sfhepbfree.org. E levo tu na vi matangali life insurance e Amerika. Ka levo talanga na kena indu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance e nganiti kenda pabina kana ito kei kanda sa mai bungi tiko-tiko na buno levo mo. Kaya wala may wangande so sa may bunga tiko-tiko today. O tabi matitiko si Sen. Raw-raw sara na pangaleo fo. Katiko talanga na ilawe maruroi. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company doon nga daw sa mga claim and na loma ni Rosa nga bulu ka pa na yawa kasama niya na lenga isang wati karuan na yambak. Siko mo na website ka tungkol sa text by kinabasi ng walu-walu-walu-walu tolu-tolu-walu-lima e na kanay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Na nonda biti ke ngasi ni buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli baka romboka ve kemudo mai viti ena radio bula tua bata San Francisco me kauti kenda bata Radio Bulan Dovata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase